Tasun Hechos yu'un Apóstoletic de capítulo 25. Pablo lascan te yashchahpanot yu'un te César. Hichayal te Diose. Hich och ta ahwalil talum Cesarea te festoe. Oshebkal tapatil ba ta Jerusalén. Te volvane sacerdote etik sok te principaletik. Te buen ich bilik tamuk yu'un te judío etike, las tsops baiktel tas tohol te ahwalile. Tal yalbeyik aye tas venta te Pabloe. La yalbeyik wokol te yakuk pas botuk te bilayas kanike. Habi ha te yakuk stikun ta ikeltel ta Jerusalén te Pabloe, yu'un snopuhik te mukenias tikunik tamilil tabe. Haugmeto layal te festoe. Chukul talum Cesarea te Pabloe, sok nopol yashbon te a. Hichiun te machahayeb avichoh awatelike, ya me ahoinonik bael ta Cesarea, te me yashko awalik tahtohol a te me ay bila amens paso te vinike layut. Te festoe ainiwan washake bukal o lahune bukal te ay ta Jerusalén. Hich suht bael talum Cesarea. Kalal kote a tayankal konah kahuk tabay te chapahibal yuune. Sok lastikun ta ikel te Pabloe. Kalal ochtel te Pabloe te judío etik te talik ta Jerusalén las hoitayik. Hich hach yalik spisil te bilamuk skoplal smulineh ta skopike. Hagmeto mabahu yuunik yak el ta ilel te memelel te ais mule. Hich yuun layal te Pabloe. Te hone mayuk banti la kashintay te mantalil yuun te lumale. Sok mayuk banti la boltes bay te temploe. Sok mayuk banti la kontroin te muk ahwalil César ta Roma, shi te Pabloe. Hogmeto te festo las kanyotan te yaspas bay, te bilalek yotanik yuun te judío etike. Hich las hokobay yai te Pabloe. Yabalak an shmuat bael ta Jerusalén, Sventa yuun ya vich chahpanel kuun te a shi te festoe. Layal te Pabloe. Li ayon tota bay chahpahibal yuun te muk ahwalil César, te bantiyas kan te yakis chahpanele. A naos tohol te melel te shut mayuk mul tas tohol te lumal judío etike. Te me ay bila muk amen paso te yaskan yakich milel yuune ak Allahu kon abi. Yan te me mameleluk shuhtuk spisil te bilah mulineh tas kopike mayuk machayashu yayak on tas kabik. Hayah kan te yash bakich chahpanel yuun stukel te muk ahwalil César shi te Pabloe. Hich te festoe la yaan sok tes hotak ta atele pati la yalbey te Pabloe. Te bitil hayak an te yavish chahpanel yuun te Cesare ya meshba tas tohol hiche shi. Bayalkal tapatil talik talum Cesarea te muk ahwalil Agripa sok te Berenice tal spat beyikyotan te festoe. Te bitil halahik bayalkal te a hich te festoe ka cholbeyai te muk ahwalil Agripa te bitil ay skoplal te Pabloe hich layalbey. Ay tulwinik lito te chukul hilel yuun te Felix te kalal kon ta Jerusalén las tsops baik tel ta tohol te volvane sacerdote etik sok te principaletik yuun te judío etike. Las kanmonik te yakuk kak tamilele. La kalbey te ma
k'aemukik te romano etik te yayak iktalajel tulvinik te memaneluk yas situisba ta k'op sok te macha le muliletike. Swenta yu'un ya mexk'opoj uk te vinike. Jich yu'un tik'alal talike laj nop te mab'ayakak k'axuk xan k'ale. Jich laj najkan ba ta chajpajib'al ta yan k'alil sok laj tikun tal ta'ik'el tel te vinike. Jawmeto tik'alal jach yalik te vilas mulinej yu'unik task'opike maja'ok la yalik te b'it'il kuyoj te yayalike. Ja'nax smulk'o'em yu'unik te b'it'il ay k'op jajchem yu'unik sok te Pablo ta swenta te vila xch'unejike. Sok ta swenta tul animavinik Jesús b'il te kuxulix task'opstukel te Pabloe. Te b'it'il malaj na' te b'ia kut yaj chajpanej jich laj ujk'ob'ey te Pabloe te meyask'anxb'aj ta Jerusalén swenta yu'un te meyayich' chajpanel'a. Jawmeto skaj te ja'la sk'an te yayix chajpanel yu'un te muk ajwa'lil Cesare jich la kalmantal te chukul yaxil ja'to te b'i'ora yaxju'ku'un te yajtikun b'a'el tastojol te muk ajwa'lil Cesare xi te Festoe. Te Agripa la yalb'ey te Festoe. Ko'tan ka'yb'ey stojol sk'op te vinike xi la yal te Festoe. Ya me'awa'yb'ey stojol sk'op pajel xi. Tayan k'al tal te Agripa sok te Berenice jelawen yutzilik la xchol sb'a'ik ochel tab'aytsob'jib'al sok te coroneletik sok te mach'atik ichb'ilik tamuk yu'un te lume. Jich te Festoe la yal mantal ta'ik'el tel te Pabloe. Jich jach tak'op te Festoe. Ja'at muk ajwa'lil Agripa sok uk te ja'ex viniketik te atzo'b'ojab'ayk li'to li ayix tajtojoltik te vinike. Tzob'ol judío etik te lask'oponik yu'un li'to tab'ay Cesarea sok ta Jerusalén. Max laj yo'tanik task'anel slajel te vinike. Yan tejo'one ma'yuk b'aytajoj b'ey smul xujt'uk te yastak yaxlaj yu'une. Sok te b'it'il lask'anixtukel te yayix chajpanel yu'un te muk ajwa'lil Cesare. Jich nopojix te yajtikun b'a'el te'aj. Jawmeto skaj te ma'yuk b'istak ya kalb'ey sk'oplal ta karta te ajwa'lil Cesare ja'swenta'il te laj kik'ixlok'el tel ta'tojolik ta'pisilik te ja'exe. Sok ta'tojol ja'at muk ajwa'lil Agripa. Ya me'awa'yb'onik te meya xwejt te b'ila ya tz'ibub'ey b'a'el tas karta te Cesare. Yu'un mas pasyakay te tojol nax yajtikun b'a'el tul chukel yu'un mas pasyakay te tojol nax yajtikun b'a'el tul chukel te memajna' te b'ila yakal b'a'el ta karta te vilas mulineje xi te Festoe. Bueno, jatuxan tayan vuelta. Dios yayakb'et bendición yu'un texch'ul k'opej.